megalayapost.news. Banyatai sani halor kejing e kipai ba nong sangsnong ha kalai kawan na kejing sha e ben kasurok u MLA Gamauti constituency wa Charles Marngar ula lum sindan na kejing lang bagerpang ya ki kli nong sensar snong na benda banyakren habai dei bagate kejing ma jing e jing kipai ba kani kasurok ke ba kipai ba ki ma jing e kani kasurok ke basdang na snong retiang ke ba punya so shadu ka snong nong sangu ha kejing jingai ke balong 8 kilometer ba kipai ba kila sertok hakalat kawan bat khamtam kilong kemi ba armen bat kibapang bastom kabari na beta kejing sniu pelat kasurong banyak keren halor kini kejing e u MLA lalu na kejing lang bekerpang hadar bar hor ke snong retiang ya barok ki kli nong sesar snong nagi khatsan tili kisnong bahap hapo kamaurong road bat kuntup ru ki santili kisnong ki bahap hagathan mautari thayang ki baju penan kam ya kini keserong hadin kini kejing kendok lang ki kli nong sesar snong la pelong ru ya kejing let jurip ya kini keserong agi benta ke belakam jot thai bha ke basdang nuduk ke snong retiang bat ke bapun kot hadu ke snong nong sangu Ito mentak sengi nakaliang ke jonga kum MLA jong kene ke konstituensi ngala penlum penlang ya kirang bak senong jong kene ke surok maurong bat kat tu kene kirang bak senong na ketika than mautari thayang namar ba unus surok uyai lang ba bat upoi seketika senong umi sesonidan kejing elum ya lang jongi kalong ban yakren halor ke bahakamiat bat ki kampen roy jong kadong ba thany ndai ka wei ka phang ka bangi yakren mentak sengi kadai nak mentau unus surok nadu bangilayo unus surok hadu mentah 4 don dagawai pak skim ke bangiyo de nak tagadau bo unus surok ujar rathai kumbolong mentau melong subania ngiyo khandiat tang ke PMJ swai nangte nam sning hadu ani ke snong retiang ndai baro kawai unus surok ngiyo i ke jing sneu kumbakalong mentah kala kta sisa ya kalet kawan jong kinong song snong khamtam e ya ikna school bat kumjuru ya ki bapang ki basitam i kene ke bentah ni ki kena school kimlong syu banya ya ka porslap ladawan kali kene kala kta sibun ya ki kena school ki jongi ya ki nong song snong ki jongi kede halor kene kenong rem bangila pelum ki jingalang bat ke jing pelum jonga i kene ke jingalang ru kamut e baong ba manakaliang jonga ngaklempat le e ndai ngakwa ban yethu ban pen pau khmat ki pai ba nong song snong baha kas snem baladep habunai Oktober ngaladep ban ai ya ke jing tho sha menteri badipet dikmi ya ke PWD Deputy Chief Minister iba Preston Tensong bat ha ke jing ekran bat i ila ai ka ke jing batai ha ke bai lawat ik information na ke department concern ba uneu surok ularung ha ke PMJSY ke phase ke balai phase 3 kenrai ke baskosi kalong ba hadu mentangim padyo ngila khmi lenti nadu gini gi benai telang beladep banyo nusurok nrai hadu mentangim padyo jengam tip lanongin yo habangi wat jing tip hadu mentah kasudon hakalis kerteng jung nusurok nrai ngimpat i ya kadur kadar ya ka sanction nakam tau nusurok ikum munong mi khmat ubadon ga jingkit kli nakam ta kinong sosnong ngam sodei ban susngap marwai bang lalum yi kirang ba snong ban mi thule maki namar ba yang ala jit da kipai ba yang adon kam ban pentip kipai ba te kawai ke banga ngadon hakni ko por kalong ban yithu ipi ba hadin jong ne ke jingalang karai jongi kalong ba ngila erai kawai ke sur ba ngin hapan sengau ka sarkar ban ngasu kemen manakaliang baro kirang ba snong ki ai ke jingi kersan lem ba ya ke sinjam ki bangingin shim ngila de ban rai lada kadai ban ye kendu ya minister badai ya ke department concern Deputy Chief Minister ngila shim ya karai bangin lej ban ye kendu na ka kenhun jong kirang ba snong ringkat ba nga UMLA jong ne ka dong ka thai bat ka jingdawa ka jong i kalong ba la kom no ru menta ka telang ngila dei ban yo i ya ka jing sedang ni nusro lemda kumta ngindang ye shong perkhat bat nakaliang ka jonga kumala kren ha ka por election bala danga dei ban shong ha kaliang persyaru ngahab ban shong tinrei ngak ke jingdon kam jong ki pai ba kam dei ban long siliang upai ba udon hok ban yo lada UMLA jong kata ke konsumsi udon ha kaliang persyaru tinrei ki kam penroy ki de banwan namar ke de nam tapai ba
Deke jingkit kli ke jonga ngalapan sengu suka sorkar. Dena kata kadau ngalum mendaga sengi, bat mendaga sengi ngilai rai, bangin sesim ya kesinjam, hakaba baro kinong yalam senong ngin leit ban kendo, ya minister beripet, ya ke department, ya kani ke pilblu di department. Tesa kawai ngakwa ban ong ipi kani kapor, pi ladangi up itu surok lese, lada ke sorkar kan ayangi haune tulang mentah. Ika jing sniu nu surok banyak melong su mentah. Dena kaliang jonga ngas sesisin pat kumbang lade ban kerpat biang. Balakum no ru kijaka kibla sniu palat lade hiban le ke repair. Kenang ban pensuk ya kelek kawan hakane keliur pemerintah. Immediately ladon kam ban le no ban repair malu pala ya kejing sniu palat jung nu surok. Dem da kum tanga iba kalabu jing ya palat. Dia kata ka dekawai. Kidon kiwai ru kijing don kam kum ke PHC hakaba lade ban ai kejing tho akipor bamenswa. Ya keneru ngila shimlang da karai mentah. Bahkan ni kedong tanjungi kabadon ku makat sahut santli gisnong kelak don kampalat namar haduk mentahi lada based on population kelak long deserve kini ke area ke jongi banyo ya kawai ke PHC. Kiwai ke jing ke babon ngila eteria tai ndai gi baide bagi department nam ka ban pen pau kini ke pon rei kawai hi ke kam ke bakong san ke bah khamat ke bangi ker mentah ke si kalong ba nak ke mentau ne surok. Kena kaliang ke jonga ngamla klem da ai kublai girang ba snong kiblai shim kya ban yawan sikni ke meeting mada kesngi nglayo ban persngo ke ai bangaladep le bat ngila shim ro ya kesin jam ya karai ke ai ke bangi de ban le nang ni shikmat tela da ke sarkar kam skap halor ke ai ke ba mangi ngila shim ya kesin jam nak liang jongi ngin sai shong ngin senangi perkhat ke ai pat kesin jam ha ke ba mangi ngin le nak mentah ke jing mentoy ke jong upai ba kumu MLA ubadon nak liang persya ngala persngo ya kene ngala keren ha assembly bonsin nak mentaki surok ki badai konsumsi. Mendai tang hang ni. Itu ipi usurok try. Haga badai bu usurok try. Haga por mengalong MDC license ngalai ban repair dalade. Haga por mengalong MLA mention senemru ngilale ke repair. Tin rei haduk mentah kampat long. Ngalade beni kendo. Ya minister. Rei haduk mentah kampat long. Udan setang si kilometer tami usurok try. Tang banyak itu kemlong syuk ki berewang telile. Idon ki kali ki bakela. Kipai ba kibu jingkeli yang aku MLA. Reina kaliang jongang itu ipi ala lek bunsin. Den reila da sarkar kam sangap. Iman nakaliang ke jongaru perkhat ki wai pat kilat. Kabede bat kani ka sni ke pemerintah kumba nilayo sengo hakamat ni aya guburom chau MLA uba lalum lalang ya baro kirang ba sinong kibadon khat reu khat nyau tli gisnong kumba long sinisha din jongi te kane ka jingelang kabami hakane kasi kalong ka jingelang kabangi na kaliang kirang ba sinong jong isnong baro ni rasngo sisha bakadon ka jimuntoy namar kumbang ngila yekren hakabede bat usurok ubalashna la kumba arpusan senem mentah la klemyo ya kenika repairing ilawanong te ngisu tenat ru banakal yang jauh MLA jungi ulale ya ke kabadon kam haswa kalaya lupa haswa cakmat jungi te mentah sengi yo isai bau MLA ula pen i hangi ya kikam kiba nakal yang jauh MLA jungi ila de benle te dena kata kadau kaneka jingelang ka bamentang si kumagala ong ba dakawe garai hapedeng ka jingyadon rengkat MLA ujongi ni kerpat syaka sorkar kumbang ila dep kerpat langba ki jingtho langba MLA ujongi ni kerpat ba ka sorkar kan pen urlong ini kenang ba ki pat ba jogane ka than kadong ki kena school pi nadu nagi than mangorong umke ngila banong man kasni ki yale yawan banbe banle school langba ne usrok te kade ka weina ka jingsem jing ka jongki ha kayat kayang kantam ki bapang ki bastom kumtar hater kumbalaya krena kman te kini hi kide ki jing na kalyang jongi ki pajba ki bang ya kendu hakne ka hakne hakayat kayang langba jong ni usrok te ngi kerpat da ka baburom ya minister bade ban pej ya ka kot ka khia bat minister bade ban pej ya kanika surok kalenti singkin kayat kayang kantam ki bapang bastom ba insim khia hakaban penurlong no yak kaba iladep ban propose syaka government nga de urang ba sinong ubala kam temen na girang ba sinong
jong kene ka maurong run baru bala syakri ru la kampun kisnam hakaji dei baru pai ba nong song snong jongi tat hadu menta kasi i don kaji kendulang jong ka senjuk jong ira ba snong jong maurong run ha ka ba kaji ya don lang jong i MLA don buram jongi bar kumu MDC ru yana menta siru yana menta Sibun ki mat ki bangi keren kalong. Halor ka jing ut jong ki pai ba. Kata wei ka banangkong. Ha ka baya day. Bad une surok ujongi. Uba POE menta. Ma pi ki social media ru ki bedon kat hangne. Bad ba. Ka jing ut jong ki pai ba kalong. Na ka benta ka jing sniu palan. Jong une surok ujongi. Day halor ka ni ka benta. Kabangi kinong yalam snong satri bagi rangba snong bagi rangba gubedon mentang ne ngielum lang hang ne na kabenta ban kentu haga jing dei badu ne surok syaka sarkar bahkan ye singoba ban ye peitlem katkum ki proposal ki baladon une surok ujongi uba nagaleng jong une surok uladon ha kajing bu nagaleng jong ya meleru bat nagaleng MLA bakaman suaru ilabu aga jinga de ono surong MLA bakaman suaru ilabu aga jinga de ono surong ni kemilanti ba nagalyang ga government ka bamanta kan singaw baha ban yaram ban pek nagamanta ki jingshon jong pai ba nong snong kumba laong gaktin bau surok hi udei ubalum jong kayo kakot nagamanta ki pai nong snong ki jongi isusi sibun hateng ni susi wat iginong pangru ibangi kitsos tal kanno kakta kakanta kapor ha kaba iligbu nasionong sigi host iligbu nasionong sigi hostel nagadaw jong kajing sniu palan jong neus rong kababun nang ta hangne ngi kendu lang nagbenta kijing don kam kijing nagbenta kenika koi kakhia ru nagbenta jong ka PHC ka wakala donru ka jingbu ka proposal nadu kamensua andrei nagaliang jong ka minister jong ka health department kan singaw baha ban yarap ban peilem hagani ka dong ka thain ka jongi hangne ngangej bamenta hangne i MLA don buram jingiru i don rangkat lembat ngi ha ka ba ngi apun bej halor kini kijing bat kini kijing don kam ki jongi hangne ye don lut baro kini gerang ba snong ibadon hagane kadong ba kathain ke jongi te shua ba onyo ye ka sanction ka ba pura ka jongka ngi kerpan ru sya ka PWD department bahkan ai tang ye ka repair ba marmot malumala khnang bakan namanra ye ka jing ha ka jing dei bat ki pai ba nong song snong ki jongi tang di ni kentin ke ba Megalayapost.news